Beda orang lamba hanya ma'ukaf namui ka Rasulullah sampun ajabis ka Rasulullah. Napa pertanyaan Rasulullah pertama? Lain ben ke khori namui kareng mujeng, lain ben ke khori namui ka Ci Alawi, lain ben sampean namui ka ke khori. Mun ke khori namui ka sampean pertama pertanyaan napa? Ajunan kiai saya iki bener iki penyareng bener iki. Mun sampean namui ka mak ke khori paling tanyaki sampean mak saya iki. Ukaf namui ka Rasulullah. Napa pertanyaan Rasulullah? Ya Ukaf laka zaujatun. Ukaf sampian abini, sampian la andi bini, sampian mari abini. Ini kepertanyaan hebat mak. Sampian namui ke kiai melarat pertanyaan naga menika. Engki na mengki panyaring engki na mengki lapang kiben kiai saya mak paling senika ada pertanyaan mari abini teh ada. Terus lagi ya. Napa jawab Pak Ukaf? La punten ya Rasul. Wala jariyatun. Wala di budak empian. Napa jawabuna Ukaf? La cukan punten ya Rasul. Wa anta bi khairim musirin. Empiankan orang soki sebagus. Empiankan soki engki ya Rasul. Keng tandi bini punten, tandi budak punten, sampian soki keng sayang tandi bini. Napa debun Rasulullah? Anta empian nika termasuk dari kancana setan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang mun tadi bini kempang eka kancabi setan. Mun mangken mantan nanyar nyaman Muhammad Saleh mangken lah beda kancana. Setelah debun kiai mulai sabene jua entar ka pasar Tambru ketemun benreng bini pas tero mulai karo penyaring mak mulai karo eroma bederom lah karo abesna ben setan Tambru lain Ustaz Soleh mun rasana padeh teng bini dia kata karo abesna se lain teh pada benas se jo beda se pote beda se tenggeng abesna lain depak katabu padeh euy ya karo beda piteun ada iyer ya mun se pote lemes kakanah lekas lapar dia mun se tenggeng komel kakanah kenyang serak dia pada benreng bini mun radin room arwah lembu kakanah lekas lapar ki aku anu rek narek ngakan pole teh imun se tenggeng kakanah komel kenyang serak deng bini remun bak coba bau keng jong aja make ngakan lo teh kan sehari kenyang kadang sabulan de apa bener iki penyaring bener iki kan mangka Nabi Rasulullah walimatul urus salamatan mantan nikah pelain bi Rasulullah terus walimah nikakan banyak oke salamatan nikah banyak macam beda walimatul khitan saya kocak salamatan sunatan sampian sunat asalamatan anak sunat asalamatan tehi orang nikah laki kan wajib sunat muntek sunat berarti sampian nangkung najis mun abejeng sampean berarti bejeng atasa ngeding mak
penyareng ngiding-ngigi mangkana sunat apa konco ende karoi ketok teh mun sediakan nyaman sunatan labede dokter suntik mati rasa ketok lema ari beres mun lambek teh kula ben sampean ting sunat jo engko lambek senyunat ki ingat almarhum Pak Bujang tok de jejo sunatan lambek nika lain ben sunatan mangken lambek nika sunatan senjata na telok apaan lenteh pe kipe todi pertama lenteh cumbutaki kalau bangjo salah kelia sakit teh bener ingat empian ya abid pahe kipe pahe togel teh ingat nancel derejo ngocak esetian montoro tulia beres nabeng cewek eko lo nabung reng bini idr-idr teh kula lamba esro nabeng reng bini careng tak gendeng nabeng seratin mak emun bak coba jan sarah Allahumma sholli ala Muhammad walimatul khitan bada walimatul haul salamet naring mateh naon situng naon dua naon telok sekocak saibu are beda tade pakaje beda tade iholeh tegi sodakoe sodako nika goreng mate bagus genjer naraja amin Allahumma amin Allahumma nyade kaireng mate samampuna sampian mampu nase sapereng tak mampu sapereng setogel iya setogel tak mampu setogel saprepet tak mampu sagale aing segelas tak mampu segelas sajel guken tak mampu aing make kolen samangkah pada tak nemu boleh deh. Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad pada bencareta lambe pada orang mator ke setong kiai dabis pamator kiai apa jong abdina tero nyadekan pak benembu keng tandi penapa ada bu kiai makin nase sapereng pada jong tak andi kiai aing segelas jong tak andi kiai ya mun tada sagale make kolen samangkah pada cong oh pada kiai pada utama mangkat ke pasar ngibegelitik teh pangipo kolen samangkah kolen gedeng kolen durin ngole sabit kapahike bekaroman kiai assalamualaikum waalaikumsalam apa cong nadakan pak benembu apa dong boleh kok bagaja kok kole yola tibi gaen pamerdeng gaen ereken motak amang kok bi kake jong dengan ajunan make kole pada iya jong tapi kolen samangka kolen gedeng iya beni ibeging kok bagi pasir kiai bagi sape mbi kaniatnya dekai nepak benembu pada cok pun pakolen sama kai bagi kok kan tak depor kaki kiai pada ben sampean entar kara askaroma bangi bagolen samangka kan minta ketok elong aja kan kok berarti gurumu wantek niki napa niki akhirnya bagi kasape mbi kalau berniatnya dekain apa benbu alhamdulillah kadekina amimpe apa embu ruwa deteng bahadebu kalangkong kalau ben sadekan namben engkau jember ekobur kalau ben sabab sadekan namben kok tenang ekobur alhamdulillah kolen samangkah mun pas samangkan nate Allahumma sholli ala Muhammad bada
walimatul urus agak mangken nih salamatan mantan mangka Nabi Rasulullah salamatan mantan nikah lain iki maka aja iki lain ben haul lain ben sunnatan lain ben peletan anapa salamatan mantan nikah bapak mun iun jeng wajib intar mun tak andi uzur iun jeng wajib intar kor tak andi uzur ya mulan la sake sara jadi intar tak kok jen merepot amat iun jengan kan jen repot ke tuan rumah dia are muntaan di alanganmu nggih bagaja engki keng munte oncang jabun Rasulullah dak ngada ente gelu jadur mulai ibu di maga lah mulia doh beri teh oncang arah ente lu orang ria munte oncang kamantan jabun Rasulullah ja entar hukum haram tak oleh encan orang ko benah orang ria munte onceng ke mantan pas entar dia berarti guru muan gelu entek lu tenang gelu teh atanya orang ko benah mana bi ampun lah biasa dia karena ada satu kampung sebagian kampung di kada oncengan beda tak ada daerah kau benda tengah beda kampung khusus tampruda aja beda kampung khusus dak onjengan baik mantan otabah hol otabah apa boy sepenting tatang ke apar lo dateng kepi lo biasa mulai lambok dia beda penyareng beda dinarikan lah biasa kadang pakai pengajian rutin benik bin indah tengi beberes biasalah makai mantan mulai lambak dak oncengan sepenting tatang ke apar loh aduh ku kapi tatang ke ngibo beras ngibo gula alhamdulillah korja ngamri belisen sambian mun ale oleh niat sedekah cek ngambek tahun datang kok mun seti abri sasak tahun datang kok aman tuah pada sasak ada lauk dia jarap ngarep agak ya bila sodako niat apa to tatang ke lapun to pala tahun datang sampai aman to beles alhamdulillah tek beles tak apa bulan sampean mun ngarep nikah ngibe sesak tahun datang pas tak ngibe sesakan agurunggung lo teh engki na bangki panyareng ki na bangki Allahumma sholli ala Muhammad terus lagi ya mula adat istiadat mula kebiasaan tak apa-apa contoh ada contoh karo ngakan neka debun Rasulullah mun ngakan sebagus ningkong sebagus ya ningkong deh ya teh alangkong merepor ke tukang syuting beda sapat sorot di tukang syuting jeung kota nyoro ngakan deh si bagus kan ningkong deh alangkong ki mecek sarung angin bolan deh jadi mumpah nyuting kia soko sekangan ningkong tombet sekacer totop kedubur ini kedubur Rasulullah tapi daerah kobena mun mangkiin kiai nemunin guru mun ningkong dia berarti korang acer alias tak sopan bener ini baboda orang kobena tengah lentian mujeng mangkiin kiai pah ningkong ramir andi akhlak orang acer tak tepor mungkin kamu masih pilih ya deh apa ningkong apa aselah karena can orang sokobena adat mulai lembek sedines mungkin kiai ria aselah
ya asal lah boy teh. Alhamdulillah Bapak Ibu sebutan kula mulyaki mangkana mantan nih kayak belain bi Rasulullah konjak tek ngitek tatangga selawat patauh beri kabar nggih alinun nikah beri kabar tetangga itu ya ninda Haji Alawi tak apa-apa ngonceng son ngonceng syutingan ngonceng guru-guru kiai ke tetangga mun mampu tak mampu ngonceng son fadribuhu walau bidufub tabu tekagum karo terbang tabu terbang lo malah ngeding tetangga salamet na saleh wah tak nemu terbang makita alam pada lah talam seng ben pereng seng jok tabu ben binin salamet nama saleh kok pada saya penting tetangga patau bahwa Muhammad Saleh ben serapun ben romblah akabin mak le tak timbul fit penyaring mak le tak timbul fit Allahumma sholli ala Muhammad reng jan oreng abin ini kajek nyaman na can oreng pak oi kadin tok wa oi ada kan kompoi abang kau teh sambil anggas pak oh iya orang abin ini kapada ben ngabes tasek lo teh ki penyaring ki orang nguneng kiri tasek ngabes lagi tasek seneng apa enten penyaring seneng napa bunten ngabosaki tase indah ambil kadang ting wet-wet pikir kang nenengkir tase ngabosaki tase tengah seneng mun iya bes dari pengkir keng bila tase dia yang tarik ke tengah aduh aji ya tambuan teh ombak nambuh angin nam ngitek pada bede takok pada be mun karma teh kula tahun 2000 belu pernah yonceng dari podai ben raas sumenep pun teh murah jan saya ngonceng punten semak kiai padeng ieu kula gadung mangkat Bapak kakir tasek para oleh sediaki laung ke aduh etas para mulolo 2 jam setengah ting ombak ro agak roma teh jebrun aloncak para ojo koburan nih beban sampai mangken gula atau betak entar boleh teh ibarin telah nangis tuan rumah seminta abora gula kuburan di bawah ngetek takut le abi ini pada mah orang mun masuk abi ini hanya orang seneng tak seneng banyak orang seneng tak seneng orang kaja seneng tak seneng aduh coba tanya aki kasih abi ini lah lebih si andi anak banyak si ala kompoi rawat tak rawat salbutmu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tambuan kanan kiri tambuan barat timur masya Allah berat contoh Muhammad Saleh mun mulai du malam nakan tak ruwet ki odi katibi abele jetibi iki sepenting abe ngakan abe arokok sepenting cokop kabe di penyaring sepenting cokop kabe di bila lah abi ini Muhammad Saleh mangken lah andi romlah 2 lah engki penyaring engki 2 lah
setia ngakan benih karo kacibi la andi rom penyaring la andi rom orang nyaring la andi rom mangkana bapak tak langkong apa andin reng lage reng bini andi hak beli ndak boleh apa andin reng lage reng bini andi hak tapi apa andin reng bini reng lage tandi hak ya magaya ka reng lage dia orang gadeng reng lage dia arele apa andin reng laki reng bini di hak apa andin bini reng laki tandi hak tetimun beda orang laki tak belenjain kabinina sedangkan aban mampu maka reng bini oleh ngicok pesena selaki tekerjet marah beda reng laki mampu bini tak belenjai saja maka reng bini oleh ngicok pesen selake biasana sehari 2 bolo 10 hari tak belenjai maka reng bini oleh ngicok pesen selake berempat 200 aro benih ngicok kengalahan kula malam yang pernah bahas nikah ku tak jawab ni bini ibu nyaman ngonceng ke hori ngicok wah tak apa-apa ngocak ke lagi di bebe musibah mun ngonceng ke hori lobar besar roda putih pak saya oleh ngicok are mun tek belenjai tapi mun reng bini lai belenjai ki ngicok ke pesen selake neraka lu gelu dua mangkan tore doa ki ka Allah mantermuka mantan anyar 2 setia cucu pasti itunya akhirat amin nikah pertama saya pakon Rasulullah nikah madebu kula ben sampean mun oleh oncengan mantan pertama sekotu kalakoh adu akin mantan 2 artinya sampean ionceng bi haji alawi pertama minta doa nah benih karo isro ngakan teh jangan karo akail mulai gila ibu doa ngaji itu lah kare bereng ngaji iya lah api tak apa-apa sedekah jadi tuan rumah alhamdulillah kengkula pahenga kata buna Rasulullah kasih dina Ali nang kitab wasiatul Mustafa Ali mban mundi tamui hormat beri kakanan senyaman soal tamu iromun hormat beri kakanan senyaman bila tamu mulai Ali emban sekeluarga tu sana dek saka kakak imma ya Rasul pakai beka tamu itu abi lah betul kapi deh pokok deki munci alawi dia lober tusan kapan lober pengajian lober tusan kapi dek emak berkata kika sampean nih jika berada kata emur nenteng berkat apa berkat tusan si alawi sekeluarga tapi alhamdulillah dia pun ulama dia pak kata dia pak kalas tu saroi pendongaki kapi benih karo tusan tuan rumah tusan sampian ibu ang kapi bi Allah amin Allahumma di pertama anjuran Rasulullah dan gula ajunan mun icapo oncengan mantan doa aki mantan 2 anjuran barokah orang nyarek barokah umurah artinya makai sekecil itunya isi ibadah ke Allah berkatnya mana makai abid mun tak berkat tak nyaman dia mantar barokah ilmu dia makai sokoni kor barokah yang kuitibi cokop bagi orang